Kardom ada berta long penilisar imkisu non bertang ton penarjui tha Chintong Mandal Congress Committee Tumpen Patir Piponsi Phaikuni ni Phai Troxiar ni Chintong MSC constituency arlo mass joining program ka podopona berta pherangke Jasoning hipen berta nang pale mass joining ajai megalong Lumarchi Boot Committee lapen Kungri P Boot Committee atumpen Patir Piponalong Congress pen don thong cap lapen ASDC pen don thong cap rat trok societum mithang asong pen COC BJP lo asong along chingbe dun rinti Pinila so jai megalong votat lang so MLA Dr. Mansing Rong Pi lapen local MSC mate Karbiang Long Autonomous Council PM Pradip Rong Pi tum chetong dun mass joining program ko pedo pona jai mek BJP Chintong Mandal Committee mai phu Joy Singh Bong Rupen Kachari pona mai nong penang an BJP Rachari Asong Klembang Pubang Pi tum ta chetong dun si Ingsam Jin pen mai pachun pon to mass joining padolo non dak pidi bangke Lumarchi lapen Kungri Pi PFCD pangrupiat pen sipini prai Congress pen ASDC pen total 86 houses lasanang jon dun lo lase dake ke haiji ke lage kai ta dolo penko kotai pi hayan lo MP da hai velang MLA da hai velang posi kerem ji alam ke vedake sedong ke penako hok alam jetan lote non la lockdown period hote be lasong si mass joining dobom penko local committee to bang alang tung cepat du ke join president secretary tung cepat du ke join kai ke da mass joining bang ke bo asi kerem ji alam nge thang da prosno le da haladak nogong telecom district along deputy general manager Francis Tongtam Sik haladak pen mo abirta nang PC dak survey nang klempo pen dak digital India pudat kalilo dak bangke telecommunication and internet services pen silong rap athela optical fiber cable pin pulong te na ke telecom ta dopo na pen la internet service dopo kasi la bang asir survey nang klempen dak bangke joy ke joy muchoji ate peloma electric ta nang le lo si kasi hala tumbang non dak mo abirta nang PC la tumpan nang jali nang podak Prabjin pa la bangke non matla ke wangya rui bang sila dak bangke asar be bang ako Bukajan Road Division pen ningkan suring akrin arkyap lapan increase cap annual action plan pen hidi langso sikari ing tiarong pen langbung dingpia dak towar sikakuti isi sosiatangka towar selampon lo bonta labang so towar psychic claim arlong thokro roi bikok ningkan isi sosie lok psychic claim kangton lasi la so towar prabjin pen bokulia PWD division pen kaselampon jia phansi saideng ponangji kali pulote usuka bokulia regional committee tumpen chesong asai deng ponang kok popusi usuka bokulia regional committee mai phu subhas tisopen kaningje padu pusi pheran ke pen dotanang pale pinini letum bokulia usuka regional committee pen nang ko homri hidiso tu langbong dingpi kacelang atowar arlong thororoi pen sing ton koklo lasi Bangso tuar Buklia PWD Road Division Prabjin pen nang selam ning jongsi nang selam le polote niutum usuka in pen sodak pen kesi songpon padu thukok pinya berta kala konse yang tonik do 2 mithak me kurang thu